ꯃꯥꯄꯟꯗꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕꯗ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯔꯣꯃꯦꯁ ꯍꯩꯔꯣ MD ꯑꯁꯔꯞ ꯁꯉꯥꯏꯌꯨꯝꯐꯝ ꯏꯗꯤꯒꯥꯃꯅꯥ ꯊꯣꯏꯕ ꯁꯤꯡ ꯀꯣꯏꯖꯝ ꯔꯥꯖꯦꯁ ꯀꯣꯏꯖꯝ ꯃꯧ ꯑꯃ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯤꯖꯝ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯕꯤꯟꯗꯤꯌꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯆꯍꯤ 23 ꯁꯨꯔꯕ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯁꯟꯇꯣꯁ ꯁꯤꯡ ꯂꯥꯡꯃꯩꯗꯣꯡ ꯃꯅꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯧ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 18ꯗꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 11 ꯔꯣꯝ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯁꯤ ꯐꯨꯠ 5 ꯏꯟꯆꯤ 4 ꯔꯣꯝꯅꯤ ꯃꯃꯥꯏ ꯀꯣꯏꯗꯥꯅꯩ ꯀꯨꯆꯨ ꯉꯧꯏ ꯃꯁꯝ ꯃꯨꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯔꯕꯗꯤ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯁꯟꯇꯣꯁ ꯁꯤꯡ ꯂꯥꯡꯃꯩꯗꯣꯡ ꯃꯅꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ Good morning, Diamond. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Diamond. Good morning. Good morning, Diamond. Adom na tabi channel asi 91.2 MHz da sandok chariba. Manipur ki ihan hanba adugumlaba community radio service ke Good Morning Diamond gi program ne program asigi kuthangda nungtigi phongiba paw se khana nainaba amadi miyam gi phongning da phawbira pa phongning gi wakhalon bu aikoi mayam khana naina duna tanaminabagi adugumlaba akhanaba program hauzik leisere adom gi damakta Diamond Radio na sandokchari Good morning Diamond Good morning Good morning. Good morning, Diamond. Good morning. Good morning, Diamond gi thoram tabiriba singbo Pusparani Laisramna amuka hana taram lokchari hauji nukti gi phongliba pause singdagi lauthok saba maroiba pausing miyamda pijari Yai farabang asi meragi tarani thoini panba English ngani kun October gi tarik kun gani pan yumcha kaisa numit asi gi ahan bada maroi ba pau November gi tarik tareta pangthok kadori ba marak ki mikhalda mirep tarama thogi manungda Nasir Hemanta masung lukhoi gi mathakta criminal case pending leiri COVID na tourism da tamthiraba saitheng pire sangai festival kumsi sahi ki oina pangthok laroi COVID-19 positive oibagi sangdi hantharakle mi sibagi sangdi leptana wangkhalakle Manipur da haukiba pungkun gamari da mioi taruk laikhidre laikhidabagi missing chamgyangkha yokre Miyam bulukmai da haptuna yolam laga manarai kanana ba MLA fam thadokhiba paunam brojen bo achoba para tambigadabani haina MLA ke Ranjitna hairi NPP gi president oiramba Thangmilen Kipgen yaungna mioi taragani pan BJP te yaukre Ginsu wan hau October gi tarik kun gani pan da MLA oina wasak lauragani September gi tarik kuntra da lauthokki ba unlock 5 ki guidelines sing November gi tarik kuntra phauba chanaragani haire
ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯇꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ CPI-ꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ HIV, ꯀꯦꯟꯁꯔ, ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ TB-ꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯐꯪꯂꯦ꯫ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯐꯪꯕ ꯊꯥꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯇꯧꯈꯥꯏꯔꯨꯕ ꯑꯦꯛꯁꯀꯥꯚꯦꯇꯔ ꯐꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯌꯥꯎꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ (ECI)ꯒꯤ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯊꯪ ꯊꯥꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 8ꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ AC 5ꯗ ꯃꯔꯛꯀꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯗ ꯁꯤꯡꯍꯠ ACꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯅꯤꯈꯛꯇꯪꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯟꯀꯟꯇꯦꯁꯇꯦꯗ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ AC 4ꯈꯛꯇꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯗꯕ ꯃꯔꯛꯀꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯝꯕꯥ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯔꯦꯞ 11ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ MD ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯅꯁꯤꯔ, ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯍꯦꯃꯟꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯂꯨꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯄꯦꯟꯗꯤꯡ ꯂꯩꯔꯝꯂꯦ꯫ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯪꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯖꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯄꯦꯟꯗꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯂꯤꯕ ꯃꯤꯔꯦꯞꯁꯤꯡꯅ ꯂꯤꯂꯣꯡ ACꯗ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ex-MLA ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯅꯁꯤꯔ, ꯋꯥꯡꯖꯤꯡ ꯇꯦꯟꯊꯥ ACꯗ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ex-MLA ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯍꯦꯃꯟꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏ ACꯗ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ex-MLA ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯂꯨꯈꯣꯏꯅꯤ꯫ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤ (NPP) ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯊꯥꯡꯃꯤꯂꯦꯟ ꯀꯤꯞꯒꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ NPP ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯠꯀꯤ ꯋꯤꯃꯦꯟꯁ ꯐ꯭ꯔꯟꯠꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯤ G. ꯁꯩꯇꯕꯇꯤ ꯌꯥꯎꯅ NPPꯗ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 19 BJPꯗ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ꯫ CM ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠꯀꯤ ꯗꯔꯕꯥꯔ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗ NPPꯗ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕꯗꯒꯤ BJPꯗ ꯅꯧꯅ ꯌꯥꯎꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N. ꯕꯤꯔꯦꯟ, BJP ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ S. ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ, ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯒꯤ MP ꯂꯩꯁꯦꯝꯕ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕ, BJPꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ MP ꯗꯤꯂꯤꯞ ꯁꯥꯏꯀꯤꯌꯥ, ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ O. ꯂꯨꯈꯣꯏ, MLA N. ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ BJP ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ L. ꯗꯦꯕꯦꯟꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯈꯦꯂꯦꯟ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝꯒꯤ 70ꯁꯨꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯍꯩꯀꯠ ꯂꯩꯀꯠ ꯇꯝꯗꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈꯦꯂꯦꯟ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯇ꯭ꯔꯁꯠꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯈꯦꯂꯦꯟ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝꯒꯤ 70ꯁꯨꯕ ꯕꯔꯊ ꯑꯦꯅꯤꯚꯔꯁꯔꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯝꯖꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯕꯤꯖꯣꯏ ꯀꯛꯆꯤꯡꯇꯥꯕꯝ, ꯐ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯖꯝ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ R.K. ꯕꯣꯕꯤꯆꯥꯟ, ꯑꯝꯖꯨꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯈꯦꯂꯦꯟ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯂꯧꯔꯝꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯈꯦꯂꯦꯟ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯍꯩꯀꯠ ꯂꯩꯀꯠ ꯇꯝꯗꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯁꯨ ꯎꯠꯈꯤ꯫ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯁꯤꯡꯍꯠ ACꯗꯒꯤ ꯂꯝꯕꯥ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯃꯔꯛꯀꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯒꯤꯟꯁꯨ ꯋꯥꯟꯍꯥꯎ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 29ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯔꯣꯍꯤꯠ ꯁꯥꯐꯝꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅ ꯁꯤꯡꯍꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯌꯦꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯂꯕ ꯒꯤꯟꯁꯨ ꯋꯥꯟꯍꯥꯎꯕꯨ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 29ꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯆꯦꯝꯕꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫
Ministry of Home Affairs MHA na haukiba September gi tarik 30 da lauthokkiba Unlock 5 ki guidelines sing lakliba November gi tarik 30 phawba chatnaragani haina India government ki Home Secretary Ajoy Balana tongan ba state singi amati Union Territory singi Chief Secretary singda aiba cherol thaduna khangalakle cherol asigi matung ina tongan ba state sing amati Union Territory singda lairiba lengak singna Central Government ta tanaramdana containment zone singi wangmada lockdown amata thamba yaroi lanai mioi amati potsai puba gari sing interstate amadi intra state movement tawbada athingba leiroi masigi damak tokhaiba permission approval natraga e permit lobagi mathau taroi school sing amadi coaching institution sing grade khaidok laga nongna amu hangdok hanabagi firep state amadi Union Territory singna lawjanana ayaba pire adumakpo containment zone singdadi November gi tarik 30 phawba lockdown mapung phana chanakhigani haire September gi tarik 30 da lauthokkiba Unlock 5 ki guideline singi matungina hana thingba thamlamba hiram kaya komthokkibani cinema hall sing theater sing amadi multiplexing amadi entertainment park sing October gi tarik 15 gi matungda hangdokpa yahan khibaga loinana sitting capacity gi sada yankhai khak oigadabani haina khangan khibani loinana social religious amasung political gi oiba thoram singda mioi chamadagi hendana punba yabagi ayaba so pikhibani Prime Minister Narendra Modi na March ki tarik 15 da hanbo oina lockdown lauthok laga phase 9 na khaidok laga May gi tarik 38 phawba chatnahan khibani loinana June gi tarik amadagi Unlock ki process paikhalakkhibani COVID-19 na maram moiraga miyam na kham thengna awaba mayok na ringai cheyak asida potchegi mamal tangkhalakpagi mayokta Communist Party of India CPI Manipur State Council na wakat mifam famduna protest tawkhre Iravat Wawal da pangthokkiba wakat mifam asida saruk yakiba CPI Manipur State Council ge Secretary L Sotil Kumar na haiki Chief Minister N Birena lusingba set lengak ase nongmagi Miyam dagi lapthorakli chindana pungza kangdana miyam gidamak kathokli haina lauri Prime Minister Narendra Modi Chief Minister N Birena leibak asida nungayai phaba puraknaba hotnari hairi adubu ngasi Chief Minister na state asida COVID-19 gi laisat ka hena sandorakli ba asidagi miyam gi punsi kananaba amadi COVID-19 gi anaba singbu ningthina layengnanaba honabagi mahutta November gi tarik 3 ta pangthokadoriba Assembly constituency kharagi maraki mikhalda BJP gi mirep sing namphu haphuda oirabasu kahandaba yade haiduna tumba saba khangdana honari Election Commission of India ECI na piba guideline sing thugairaga Chief Minister N Birena lusingduna vote khomli power siznaraga lenga ki employees simbu BJP gi mirep singda namduna vote pihanana ba honari COVID-19 saitheng marak sida haukiba numit kharani da chukhiba nongna ising thumjin khiduna lawpham kaya mangba yabagi akiba lairi asigumba aruba phibam asida Chief Minister na miyeng amata sangdana lairi nakal amaromdana BJP lengakna lalol itik tawba kangbu tawning ba tawhanbagi thausilna haujikti state asida nongmada sangdaba yadraba seng hawai thau chini yauna polam kayagi mamal wangkhatkhre potchegi mamal wangkhalakpa sina COVID-19 marakta sufam nompham khangdana hingliba lamdam sigi miyamda chauna awaba mayokna halle phibam asida mahairoi lok CSO amadi political party sing punna khongjang sangsinba tangai phadre haikhi
COVID-19 pandemic na maram oiduna mipum khudimak wanare haibasi chumlaba wafamni adubu misam miyamna phangliba saitheng asidagi hauji COVID-19 gi oirakliba fivam asina state asida aruba laina amani haina launariba HIV, cancer, hepatitis B amasung C, TB amadi diabetes na singbana naraba vaccine singna khwadigi asoba saitheng phangle maram maduna hariba patient sing asigidamak lengakna akhanaba thorang thausil paikhat haningi haina patient kayana phongdorakli HIV positive oiraba mioi amana phongdorakpagi matung ina COVID-19 laina laichatna sandorak tingai matamdasu adumak haksang ka hena soksilaktaba isana section jabaga lingna mari leinaba doctor singa adumak tanaduna matam gi oiba section thorang sing lokhatuna lakpa maramna thoina akiba phauramde adubu hojikti COVID-19 na maram oiduna haksang nungairaktaba matamda doctor gi manakta satuna tanaramba adu phangkhidre online da amadi phone gi khuthangda contract tongnaba honabadasu matam sana phone paikhatpiraktabana sauna khudong sadaba kaya mayoknare loinana yumdagi mapan thokpa yadaba maramna hidak langthak leinaba honabada awaba kaya amasu mayoknari amadi hospital satuna doctor singa unnagadabasu akiba ama leiba maramna mentally oina yamna awaba piba haibadu oire maramaduna aruba laina singna naduna leiriba mioi singna thengnariba awaba sing asi khangbi ubiduna lengaki mari leinaba singna athuba matamda state asigi oina hairiba aruba laina na naraba mioi singi ana layengnanaba thorang thausil ama athuba matamda tauhaningi natrabadi aruba laina na narabasu matam khara sangna hingadra khalambadu COVID-19 na maram oiduna siragadra haibagi chauna mi paiba poknari hainasu phongdorakhi Miyambu lukmaida haptuna yolamlaga MLA fam thadokhiba paunam borzenbu lakliba November gi tarik 3 ta pangthokadawriba marakki mikhal asida miyamna asoba para tambigadabani haina MLA ke Ranjitna phongdokkhre Wangjing Tentha AC dagi INC gi mirep oiriba Moirangthem Hemantabu mai pa hananaba Kairen Bikhok Mayai Lekai Community Hall da ngarang pangthokhiba Congress Workers Meet ki thoramda mathaki wafam ase MLA ke Ranjitna phongdokhibani Paunam Brozenna MLA oiringai matamda Wangjing Tentha AC da BJP gi voter dana seng kg 10 piraga Congress ki voter dana seng kg 5 khak pikhibagi thawong ase puksel sengba lusingba amagi thawdo natte hojik phawbada Paunam Brozenna Wangjing Tentha AC gi yaifanana ba kari thabakpu tawkhrabage miyamna Paunam Brozenbu chahi 5 gi mihut ama oina thagalakhibani adubu COVID-19 gi luraba tanpham asida mahakna masagi oijaba thiduna MLA fam thadoklaga vote halhanduna miyamda amuka hena awaba piri Congress party na mahakpu hokhiba matamda Wangjing Tentha AC dagi Congress ki MLA oina thagalubasi Congress party ki khwaidigi asoiba ama oiri mahakpu miyamna amu hana thagalaklabadi Wangjing Tentha AC da marakki mikhalasi amuk hangadawribani mahakpu amu hana thagalakpa haibasi apangba tagani maram asina miyambu wahaliba misak asibu miyamna para tambiba haibasi November gi tarik 3 ta pangthokadawriba marakki mikhal asida Wangjing Tentha gi miyamna INC gi mirep Moirangthem Hemantada vote bibiduna tambigadabani haikhi thawam asida MLA ke Mega Chandrana hojik leiriba BJP lenga asina pangthokani haina miyam mamangda wasakhiba thabak kaya yamna pangthokhrabage lamdam sigi lairik laisu hairaba thabak phangjiba naha kayabu BJP lenga asina hokhiba sahi ahum makhai asida thabak kaya yamna pikhrabage BJP lenga asina Imphal jiri lambi ase ningthijana semgani haina kayarak hanna laurabasu hojik kari lambi ase kari phibamda leiri haibasi miyamna khangnaraba ngaktani haikhe thawramasida MLA Okram Surya Kumar MLA di Korung Thang amadi MPCC gi maroiba mioi kyasu saru yakhi
Manipur Tourism Sector Saukhalhanabagi Pandamda Kumja ing 2010dagi chathaduna lakhiba Manipur Sangai Festival COVID-19 gi laisad asina maram oiraduna kumsi sahi gi oina pangthoktanaba Manipur Lengak na warep lokre. Manipur Lengak ki Tourism Department ki Director W. Ivohalna phongdorakpada Malem Sinba Thungna sandoktuna misimina kaya thohalakliba COVID-19 gi laisad asina maram oiduna sahi asigi oinadi Sangai Festival, Siroi Festival na singba tourism ga mari leinaba kumai sing ase pangthoktanaba Manipur Lengak na mangjong na warep ase laukibani adubu sahi khudingi December thada pangthokpa Barak Festival asigi oinadi chapchaba warep ama lengaki maikaidagi hauzik phawgi oina lauba leitre haire. Manipur da numit kharani gi mamang dagi hauna nomada COVID-19 positive oiba mioi thengnabagi sang asi mamangi sayol singa yengnabada hanthaba thengnare adubu laisad asi positive oiba mioi sing sibagi sangdi hengalakpa thengnari mamangi sayol singdadi state asida nomada COVID-19 positive oiba migi masing asi chani yankhaidagina sahum fawbada thengnaduna lakhibani adubu numit kharani asigi mamang dagide nomada COVID-19 positive oiba mising si jamaga yankhaidagina chani fawbagi manungda leiba thengnari adubu laisal asi positive oiba mioi sing sibagi masing asi hana sangchata nomada mioi ani ahum sirambadu haujikti sangchata mioi manga taruk siba thengnare haukiba pungkunga mari asigi manungda so state asida COVID-19 positive oiba mioi taruk laikhidabaga loinana state asida laichet asi positive oiba laikhidraba apunba mising samaga yankhai yaukre ngarang nongna laikhidraba mioi sing asi jamninsta masagi sahi nifuga mapan surabi kangpokpi district tagi nupi ama Siza hospital da masagi sahi humfuga humdoi suraba Imphal West tagi nupa ama dedicated COVID care Churachandpur district asidagi masagi sahi humfu mangarom suraba nupa ama home isolation da Churachandpur district tagi masagi sahi kunga taret khakta ngairibi nupi ama Rims hospital da masagi sahi humfu taret suraba Imphal West district tagi nupa ama amadi hospital asimaktadagi masagi sahi humbudraga taruk surabi Imphal West district tagi nupi ama yauri Chairak asida Manipur da haukiba pungkunga mari asigi manungda mioi chamaga marifu COVID-19 positive oiba thengnaduna apunba COVID-19 gi case 13,837 yaukre active case 3,993 yaure haina COVID-19 common control room na thadorakpa cherol amana khangalakle nauna positive oiba thengnariba punba mising 13,837 asigi manungda 13,994 di general population ni 2,415 na CFPF ki personnel singni haidi Thagi leimaida ising leite thawai panba sing leiramloi haina thajnaram bawafam amagi ona tainabada scientist singna ihan hanbo oina nungsa mangal phangba thagi leimaida ising leiba thengnakhre handak scientist singna nauna phanglakpa sina thagi leimai pumnamakta isingi molecule saithoktuna leiramba yabagi thajaba hena leihale hana khanarambadi thagi leimaida ising leiribasi ayingba amasung marum oiba mafam sing khaktada ising phangi haibasini Khulai paibasingna politics ta yauksinbirakanu politics tauge hairagana political party amada yauksilaga election lepiro khulai paiba oina leike hairagana adumak leipiro
ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯁꯨꯐꯥꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯨ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯣꯠꯕꯨꯡ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯁꯥꯏꯇꯨ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯉꯝꯊꯪ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯀꯤ ꯃꯤꯈꯜꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯂꯗꯨꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯊꯦꯠꯄꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ, ꯃꯤꯔꯦꯞꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯀꯤꯍꯟ ꯈꯪꯍꯟꯕꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ, ꯃꯁꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ, ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯣꯛꯂꯒ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯏꯁꯨ, ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯒꯅꯨ, ꯑꯃꯨꯛꯇꯗ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯌꯥꯅꯕ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯇꯛꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯌꯣꯡꯅ ꯇꯜ ꯌꯦꯟꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯁꯦꯟ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯆꯠꯊꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯁꯂꯨꯡꯐꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯁꯂꯨꯡꯐꯝ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯛꯇꯅ ꯂꯩꯕꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯇꯧꯈꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯑꯦꯁꯤꯗ ꯁꯂꯨꯡꯐꯝ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦ, ꯚꯣꯠ ꯃꯌꯥꯗ ꯈꯨꯠꯁꯥꯛ ꯊꯥꯕꯤꯔꯅꯨ, ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃꯠꯇ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯕ ꯆꯪꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯎꯈꯤ꯫ ꯁꯂꯨꯡꯐꯝꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ UCOꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯁꯂꯨꯡꯐꯝ ꯃꯊꯛ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯄꯥꯟꯊꯣꯏꯕꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤ꯫ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯂꯨꯡꯐꯝ ꯃꯅꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯉꯥꯇꯦꯟ ꯁꯣꯏ ꯊꯣꯡ ꯌꯧꯔꯛꯄꯗ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ CRPCꯒꯤ ꯙꯔꯥ 194ꯒꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯇꯅꯕ ꯊꯤꯡꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯂꯨꯡꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯏꯔꯦꯟꯕꯤꯈꯣ ꯈꯨꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯅꯐꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯈꯣꯏꯁꯥꯎꯅꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ JCB ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯇꯧꯈꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯇꯨꯡꯗ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯇꯧꯈꯥꯏꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯕ JCB ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯐꯥꯒꯠꯅꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯁꯂꯨꯡꯐꯝꯗ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯀꯣꯏꯊꯤ ꯊꯤꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯈꯣꯏꯁꯥꯎꯅꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯇꯧꯈꯥꯏꯔꯅꯤ, ꯀꯅꯥꯃꯠꯇ ꯆꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯍꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯇꯤꯌꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯁꯦꯜ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯀꯥꯞꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯇꯪꯈꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈꯤ꯫ UCOꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯁꯥꯚꯝ ꯕ꯭ꯔꯖꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕꯤꯅꯅꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ, ꯙꯔꯅꯥ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯥꯕꯤꯗꯅ ꯅꯥꯊꯩꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯄꯟꯈꯩ ꯂꯥꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯅꯧꯅ ꯌꯨꯝꯕꯥꯜ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯈꯣꯡꯗꯥꯔꯛꯂꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯔꯣꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯠꯄꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯁꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯏꯀꯠꯅꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯣꯛꯆꯤꯜꯂꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ ꯁꯂꯨꯡꯐꯝꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ꯫ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝꯃꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯋꯥꯠꯄꯗꯨꯅ ꯄꯤꯛ ꯊꯜꯂꯦ꯫ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ, ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯁꯪ, ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯍꯩꯔꯣꯛꯇ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯂꯨꯡꯐꯝꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯑꯦꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯕ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯂꯨꯡꯐꯝꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯚꯣꯠ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯎꯔꯨꯕꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯨꯟ ꯊꯪꯅꯕ ꯑꯦꯁꯤꯗ ꯑꯣꯟꯕ ꯄꯥꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 25ꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 8:45 ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯖꯤꯔꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜꯗ ꯂꯨꯞꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯊꯤꯕꯗ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 4:40 ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀ
ताइनरिबा आसामगी कसार डिस्ट्रिक्टकी रामगाइजांग खुलदगी जालांगपौ कामई चही यांखैगा हुमदोई अपोकपा लैखिद्रबा लंदिंगपौ कामईनी हाइरी पनबयाबदी महाकी हक्सांग थीबदा फायर सर्विस अमसोंग NDRF की टीमसु सरुक याखिबनी स्टेट असिदा लैरिबा लेंगाकना चलाइबा ngayok farm sing upgradation तौबगी तंगाई फदबा लैरे हौजिक लैरिबा लेंगाकना चलाइबा farm sing असि फिवम असि यौहनिंग थाक अदु नत्रे हाइबगा लोइनना फिशरी डिपार्टमेंट की बजेटरी एलोकेशन असिसु यामना नेमली मरम अदुना तोंगान तोंगान बा डिस्ट्रिक्ट सिंगदा लैरिबा लेंगाकना चलाइबा ngayok farm sing upgrade तौनबगी दमक अहेनबा फंड संगनी हाइरे वाफम असी ngarang lenga की फिशरी मिनिस्टर सोरोखाइबम राजेना लमफेल पातलैबा फिश फीड मिल प्लांटा हकथेंगना सतुना यंगसिनबगी थौरमदा पाउमिसिंगदा फोंदोखिबनी मिनिस्टर की खोंगचत असिदा लेंगाकना चलाइबा इम्फाल वेस्ट की ngayok फार्म सु यंगसिनखी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की मेंबर सुओरिबा सोशल वर्कर कैसाम निंगथेमजाउना अंड्रो एसीगी मियामदा नोमदा तंगाई फदना संगबा पोलम सिंह येंथोक्तुना लापगी मखा तारक पदंगरांग सु एसी एसीगी पोलिंग स्टेशन 7/29 टॉप सिंगथा निंगथौनाइगी युमथोंग खुदिंगी अपुनबा वोटर चनिपानगा मरीफुतरेता सेंग किलोग्राम मंगा येंथोखरे हाइदी लेप्तना चथरकपा चाना थकनबा पोलम सिंह येंथोपगी थौरम असिगा मरी लेनना सोशल वर्कर असिना फोंदोखिबदा कोविड-19 गी अवा चैथेंग मायोकनदुना सुफम नोमफम खंगद्रबा मियामदा मसागी मयुमदा MSME गी मखादा खुदसा हैबगी थबक पाइखतनबा अमति सेंथोक लाकनबा लंबी पीबा ओइना नुपीसिंगी सेल्फ हेल्प ग्रुप चनीरोमदा सेंथांग पीबा मति पोलम सिंह पीबगी थबक पाइखतलकली हाइखी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल ऑफिस पोरोमपाट ATMA इम्फाल ईस्ट अमदी फार्मर्स क्लब मोंगजामगा खुसमनरगा ngarang मोंगजाम कम्युनिटी हॉल मोंगजाम मयाई लेकाइदा नोमगी ओइबा फार्मर्स मेलाकम ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा पांगथोखरे स्टेट असिदा लैरिबा प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगदा कोविड-19 टेस्ट तौबदा मिकोकता लुपा लिसिंग अनि चामब्रीदगी लिसिंग अनि चनिपान फाउबी सांगदा लोखलकपना मियामदा पुबा थांबा ngamdaba चैथेंग अमा पीरे हाइदुना मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन MHRC दा फाइल तौरखिबा कंप्लेन पिटिशन अमगी मतुंग इना कमीशन मणिपुर लेंगा की कमिश्नर हेल्थ अमसुंग डायरेक्टर हेल्थ ता रिपोर्ट पिखलकनबा खंगनख्रे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा वांगोई एसी की जुरिडिक्शन मनुंग चलिबा सामुरो अवांग यांगलेम लेकाइगी माइकेदगी यांगलेम वीरेंद्र कुमार ना पिटिशनर ओइदुना फाइल तौरखिबा पिटिशन अमा मणिपुर ह्यूमन राइट कमीशन MHRC ना कोग्नाइजेंस लौदुना लौखतलगा डिस्ट्रिक्ट असिगी डिप्यूटी कमिश्नर अमसुंग वांगोई सब डिविजन की सब डिविजनल ऑफिसर दा मथंग थागी तारीख 3 फाउगी मनुंगदा रिपोर्ट पिखलकनबा खंगनख्रे हाइरे
Maitai Pangal Singh Lairik Tamhalu amasung General Education da Sada Marigi Reservation Piu Haina Kwakta da Lariba Civil Society Organization Singh amasung Student Union Singalunana Kwakta gi miyamna ngarang mafamasigi kaitelda sit-in protest pangthokre loinana protest asida saruk yakibasingna makhatana All Manipur Muslim Students Organization amasung Pangal Students Union Danamanjuri University na kauriba General Strike asidasu mapung phana sawatkani haduna phongdokhe. Lamlai ACG manung chanalaiba khara songi khunjasingda khunjakpam ACG MLATH Lokesorna mask PPE hand glove sodium hypochlorite amati sanitizing tonanaba machine khusinakre haina khara son youth club ki President Longjam Mittal Zoina Phongdorakle. Delhi, Kolkata, Guwahati, Dimapur amati Agartala na singbada panduna lairamba nupa nupi amati angang yauna punna miyoy sambriga marifu mangarom ngarang tongan ba flight ta puduna Imphal-gi Bir Tikendrajit International Airport ta thonglakre. Thabal amadi Kakching District ki manung dalariba VDF members singi marakta awa ana tholakpa matamda District VDF Welfare Fund dagi senpham kaithoktuna leptana mateng pangbagi saruk ama oina ngarang VDF ki member says Momosa amadi TH Prem Kumar da selgi mateng pangkhre haina Thabal District VDF Welfare Association gi Vice President Laisram Suresh na thadrokpa cherol amada haire VDF ki member anida District VDF Welfare Fund dagi selgi mateng oina lupa lising kunga mga amadi lupa lising tara mga khusinabagi thawramasida Thabal District ki SP Dr. S. Ibomsa amadi Kakching District amasung Thabal District anigi VDF Association na sige lusing basingsu saruk yakhi District VDF Welfare Association na VDF member anida selgi mateng pangkhibado makhoina hauzik thengnariba tongan ba ana layeng da mateng oinabani haiduna mateng pangkhibani haide. COVID-19 gi laina laichat asi mayok na ba state lengak na laukthokhi ba chatna kanglon sing maru oina yumdagi thoglakpada face mask uptaba miyam tinba mafamda changbada social distancing ngaktaba sing police department na tongan ba mafamda drive chathabada phagatpagi thabak chathari state lengak na COVID-19 gi laina laichat asibu ngakthoknaba lokhaliba section thorang sing ngaktaba miyoy sahumga humfuma thoirom phagalaba matungda amuk tawdanaba warning piraga thadokre makhoidagi lupa lising humbudra sahumlom file oina khomgatkre police department na lokhaliba lainga ki section thorang bu thawoidaba miyoy sing National Disaster Management Act Inglising ani manga gi makhada logi matung ina akan bathabak lokhat payai haina Manipur Police na checksin wa thamlakli. Tamenglong District ki Chamram Khulda Pamlauda chatpa nupa ama barak turelda wagi pong saraga magi loina biga turel wangmada lanthoknaba honabada iraknabadagi magi nupi kalamlaga mahakna isingda lupkhibadagi thiba khangdana leiri thodok asi ngarang ayuk pung 3 makharom taba matamda Tamenglong District ki manung sanba barak turelda thokhibani laibak thiba thodok asida laikhidraba nupa sigi maming Isaac RD Banmai sahi 53 apokpa laikhidraba Huvam Diang kawi mahak Toksem subdivision gi manung sanba Chamram Khulda laibani khunja singna thibada mahaki haksangdi phangba ngamje mahaki nupi amadi masa manga laihore. Haukiba numit kharani sida leptana nong kana sukhibana maramoiduna Senapati District ki Khongnem Thanada lambi sangna namthakiduna Imphal Dimapur phaunatre haiba mafam sigi Dimapur rom thangba maikaida Imphal tamna lakpa potpuba gari chaniga yankhairom lambi namthakhiba sina maramoiduna hojik panduna leiri Imphal lom thangba maikaidana potchai
चिंगलुनबगीदमक गाड़ी चामरोम परेंग लेंदुना लेरी हाइना हाईवे ऑफ ऑनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हिटोगी जनरल सेक्रेटरी लाइश्रम रतन खुमन की चेरोल अमना फोंदोरकली चेरोल असिना मखा ताना फोंदोरकपदा फिट चामगी मथक्ता तत्ख्रबा लंबी असि लेंगाकना पुकनिंग संगना होटनाबिदुना तंखाई फावबदी सेंबा लोइसिलकले नोंजु नुंसागी मतम असिदा गाड़ीगी मी कयामरुम नासिलकपा अमदी चाना थक्नब कया वासिलकपदगी मफम असिदा अवाब कया मायोकनरे हाइरी मरमसिंग असिदगी ngarang hitogi general secretary masamak amasung haki khongbuna senapati district truck drivers union gi secretary v adahe amadi all manipur drivers welfare association gi general secretary khetri mayum sanjoina lusingba kangbuga puna satminaduna yangsinmen nakpigani yangsilure loinana tatkraba lambi gi nakal animakta leiba gari singi miyoi singda tangai fadana hingbada sangdaba yadaba potlam kya mateng pangkhre haire paugi marak thana housing asigi rasifol taminase मेष राशि खौरांगबा वांगांग हाइद्रबदी चोपयाबा अमदी मीना मांगहनिंगबा नुमितनी पलंबा थबक्ति पांगनी अमदी सेलसु फंगनी थीबा हुंबा कनबा याइफगनी पाखंग लेक्साबिसिंगी ओइना चिन्यांगनु वृष राशि नक्नबगी मतिंग फंगबा सेंदोंग तानबा थबक्ता माई पाकबा अमदी होया फबगी सुकानाबा फंगजबा नुमितनी अफबा लौशिंग अमदी अखंग अहै थीबा तनगनु पाखंग लेक्साबिसिंगी ओइनादी लाइबक फगनी मिथुन राशि लेंग दबलन तानसिनबा यागनी मरुक मपांगसु हेंगतकनी अमदी मिरक्ता चंगलगा नुंगाइजबा नुमितनी नोलुकना चटपना हेना मिकोक थोंगनी पाखंग लेक्साबिसिंगी ओइनादी नुंशिमरी फै कर्कट राशि मियामगी मतेंग लौबा अमदी अकीबा लेतना होटनाबना माई पाकचबा नुमितनी थेंगना मीना थागतपिबसु लेगनी ऐ मंगाइरे खना चटपदी मांगजगनी पाखंग लेक्साबिसिंगी ओइनादी माई पाकनी सिंह राशि पलंब कोकनी अमदी खांग कनबगी कानब फंगनी ओइदबना माई पाकनी खनगनु अमदी मी यामना लोइनगनु नचाकनरल चंगनी नुंगाइब फंगनी पाखंग लेक्साबिसिंगी ओइनदी लांदबना माई पाकनी कन्या राशि निंगब थुंगनी ललोन इतिक मिकोक थोंगना माई पाकनी अमदी मी खुदिंगना यागनी वखल खरदी लांगनी अदुबु महु चावबा खंदोकपा फगनी पाखंग लेक्साबिसिंगी ओइनदी नुशिबना चानगनी तुला राशि कोक शाबा अमदी हकचांग नुंगाइबा वाटपा लेरसु लाइबक फबा अमदी अनिंगबा पांगबा ngamjaba याइफबा नुमितनी ललोन इतिकता कुचाव थावबा यागनी पाखंग लेक्साबिसिंगी ओइनदी निंगबा मपाचाय वृश्चिक राशि अनम तानबा अमदी नापल तौबना मांगजबा अमदी काइनबा लेगनी येकनबना पांगली अदुना साजत हयु सेल अमदी अरंग अराक फंगबदी लेगनी पाखंग लेक्साबिसिंगी ओइनदी पुकनिंग फाथना लयु धनु राशि येनबा अमदी थी बहुम तनबना लनमांगबा लेगनी मरुप मपांगना लाल ओइनबा याबा लै अरुबा थबक पांगबगी मिचक फंगनी ओइजबा खरसु फंगनी पाखंग लेक्साबिसिंगी ओइनदी थागतपिगनी मकर राशि पंगबदगी मांगजबा अमदी मिवा लौबना मांगजबा लैरबसु निंगबा थुंगनी अमदी इमुंग मनुंगे वा ताबना कानाबा हेनगनी पामजबा थबक पांगनी पाखंग लेक्साबिसिंगी ओइनदी नुंशिबा फंगी कुंभ राशि मियामना चानबीबा अमदी मिचंग खोंबा याबा नुमितनी अनम तानबना सकचू थोक्तबदी ओइगनी पाइरकी लौसिंग सोनबना अरुबा वफमदा मतम लौ पाखंग लेक्साबिसिंगी ओइनदी मरी फगनी मीन राशि निंगबा थुंगबा हराउबा अमदी लाइवक फबा नुमितनी मरुप मपांगी मतेंग लौबा यागनी तुंगी पुरम याथोकपसु मतांग चागनी सेल तुम चंगनी पाखंग लेक्साबिसिंगी ओइनदी माई पाकनी थागतचरी अंजलि हौजिंग मखा तारकपदा मपानगी ओइबा पाव पिजरी
पाकिस्तान की पेशवार सिटी लैबा लाइनिंग लाइसोल की स्कूल अमदा बोम पोखाइबगी थौदोक अमदा यामद्रबदा मियोय तरेट लेखिद्रे अमसुंग मियोय मरिफु हेना असोक अपन नंख्रे हाइना पुलिस अमसुंग हॉस्पिटल की ऑफिशियल सिंगना फोंदोरकले। मालेम की लेबाक सिंगी मरक्ता अमगा अमगा मतेंग पांगनबना हौजिक थेंगनरिबा कोविड-19 पेंडेमिक अमदि क्लाइमेट इमरजेंसी माइथिबा पीनबगी अमता ngairaba पांबैनी हाइना यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेसना फोंदोखरे। बिहार दा अहानबा तांकक की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हुम्बुद्रा माथोगी मिखल की कैंपेन निंगथौकाबा नुमिता लेफनख्रबसु युमसकैसा नुमिता मिखल पांगथोकदोरिबा कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंगी वोटर सिंगबो थेमनबा होनबदा कैंडिडेट सिंगना अरैबा पांबै खुदिमक सिजनदुना लेप्तना होनरी। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ना त्रिपुरा दा हाईवे प्रोजेक्ट मापन की उरेप युंग तमख्रे। चाइना मतिंग फुदोकनबा होनरकपदा लेबाक कयादा अकीबा पोकहले हाइना यूएस की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ना लेबा पोकपा नुमिता फोंदोखिबगा लोइनना यूनाइटेड स्टेट्स अमसुंग इंडियाना अरुबा सैटेलाइट अमसुंग मैप डाटा सिजनबगी मतंगदा मिलिटरी पैक अमा खुयेक पिनख्रे। मेघालयदा खुंदारिबा बेंगोली सिंगी मायोक्ता पोस्टर कया थेटखिबगी दमकता खासी स्टूडेंट यूनियन KSU की मायोक्ता पानखिबा FIR हंदोकनबा हाइबदा बीजेपी असम यूनिट की यूथ विथ लीडर अमना याखिद्रे। NSN IM की तोंगानबा फिराल अमसुंग कॉन्स्टिट्यूशन लेहनगदबने हाइबा डिमांड सिंगी मतंगदा सेंटरना फॉर्मूला अमा पुथोकनबा होनरी हाइना नागालैंड की हानगी चीफ मिनिस्टर जेलियांग वाफमसी नोमाइजिनमिता जखमा बिलेस्ता मरक की मिखल की रैली अमदा वांगांगबदा फोंदोखरे। हौजिंग मखा तारकपदा निर्मला थांगजमदगी सानबगी पाउ तामिनसे। हाउसिंग मखा तारकपदा सानबगी पाउ पिजरे। इंडियन प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट इंग्लिश सिंगनी कुनगी ngarang दुबई की इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दा सानखिबा टूर्नामेंट असगी 93 सुबा लीग मैच दा सनराइजर्स हैदराबाद दिल्ली कैपिटल्स सुपर रन 39 दा चाउना माई थिबा पिबा ngamkhre। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मखादा लेबाक सिनबा थोंगना चटनरिबा कोविड-19 की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की कांगलोन पुमनमक ngakna मणिपुर अमसुंग असम स्टेट ता लेरिबा हॉकी मसानगी सानरोई सिंगना लॉकडाउन की अथिंगबा मतुंग अयाबा खरा लेरकपदगी फील्ड थोक्तुना सानबा हौख्रे। इटली की सेरी ए दा मांगजिल थाबा ngamliba फुटबॉल क्लब AC मिलान अमसुंग रोमा ngarang अथेंगबदा सानखिबा मंगा सुबा राउंड की मैच अमदा पांजल अहुम दा ड्रॉ चटख्रे। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट की 3 सुबा राउंड की मैच अमदा ngarang अथेंगबदा लंबा तौनबदा टोटेनहम हॉटस्परना बर्नरलीबो पांजल अमसुइनो दा थोइख्रे।
Spain gi La Liga football tournament ki ngarang athengmada sanaki ba match amada team kunna lamba taunariba sigi point table da mamai da lairiba team ani gi lamba da Levante amasung Celta Vigo final ama amada draw chatkhre. France ki makok thongba football tournament oiriba League 1 ki ngarang athengmada sanaki ba nifan super round gi match amada Lyon na Monaco hu yamna henba mawongda panjal mari amada maithiba pikre. Germany da pangthokpa Bundesliga gi football tournament ki mga super round gi match amada Bayer Leverkusen na Augsburg pu panjal ahum amada maithiba pikre. Haukiba October 13 taki hauduna November 15 fawa thang ta de observation committee amadi ki marks na sin langduna Thabum amachupna chatharakli bathang tagi numit ki thauram ngarang taragani thoi chanba numit telauda leiba excellent tutorial center da sinduna observation committee ki miyang makhada thang ta de for health nation haiba pandamda center asigi oza mahiroi sing loinana observation committee chairman Irom Ibomsa amadi ki marks ki president and Ajit Kumar mangang su saruk yaduna mahiroi singda awareness pibagi thauram ama pangtokhi haina thangta de observation committee gi media convener Laishram Saitajit na maitai na thadorak pa Gerald amana fongdorakli. Hauzik UAE da pangthok liba Indian Premier League T20 cricket tournament kamari lainana Bengaluru Central Crime Branch Police na ngarang sel thanaramba miyoi ani fare hairi. Austria ki city Vienna da pangthokpa Astra Bank Open miyamna Vienna Open Tennis Tournament haina sukhangnariba si nifugataruk suba edition gi ahanba round Russia gi sanaroi tournament asigi mga suba seeded Andrei Rublev ahanba round mai paktuna anisuba round yobungamkre. Amadi India gi one day international cricket team gi vice captain oiriba Rohit Sharma hauzik United Arab Emirates da chachariba Indian Premier League T20 cricket tournament da sokpadagi India na Australia da chatkadaba cricket tour gi sanaroi singi maming lauthorokpada yaurakkhidre. Thagatchari Nirmala hauzi loisilakpada maruiba pau amuka hana pijari. November gi tarik 3 pangthokadoriba marak ki mikhalda mirep 13 gi manungda Nasir Hemanta amasung Lukhoi gi mathakta criminal case pending leiri. Covid na tourism da tamthiraba saitheng piri Sangai Festival kumsi sahi gi oina pangthoklaroi. COVID-19 positive oibagi sangdi hantarakle mi sibagi sangdi leptana wangkhalakle Manipur da haukiba punggun ga mari da miyoi taruk laikidre laikidabagi masing samaga yangkai mga yokre. NPP gi president oiramba Thangmilen Kipgen yauna miyoi taraganipan BJP da yaukre. Laikidraba paumi Kelen Tokso muning singduna ikai kumnaba utkre. Ginsu Wanhau October gi tarik kunganipan ngasi MLA oina wasak lauragani. Miyam buluk mai da haptuna yolam laga
Maranai kananaba MLA fam thadokhiba Paunam Brozenbu achoba para tambigadabani haina MLA ke Ranjitna haidi. September की तारीख 19 दा लाउथोखिबा अनलॉक 5 की गाइडलाइन सिंह नवंबर की तारीख 19 फाउबा चटनरगनी पोस्टगी ममल तांखलकपगी मायोक्ता CPI ना प्रोटेक्ट तौख्रे HIV कैंसर हेपेटाइटिस अमसुंग टीवी ना सिंगबगी पेशेंट सिंग ना हौजी अचोबा साइथेंग फंगले Nungsa phangba thagi leimaida ising leiba scientist singna thengnare hairi Salungpham lambi sembidabagi mayokta miyamna khongjat chatkhre lambi tawkhaikhre protect tawduna lambi tawkhairuba excavator phagatkhre amadi Khulai paiba singna politics ta yauksin birakadu haina chief minister na hairi Hauziki oinadi bijariba pausing asegaloina na nungtigi fongliba pause singdagi lauthokjaba maroiba pausing miyamda pijaba loisinjare tabiriba singbo amuka hana Pusparani laisramna khurumjare Chalo punna haudok lurasi Chalo warip nasi laururasi Marks utrabadi nising halasi Corona buting lasi Marks utrabadi kanghalasi Corona buting lasi Chalo aningba pang thoklasi Chatlo wasak ama shaklasi Chatlo punangak thok minarasi Ano ba ajumba oy halasi Sapon si jinarasi Samthokani khutsa sengdokani Lepa lepa yengani Marks utrabadi nising halasi Corona buthingani Masi anawa singnabani Aikhoi punna mayok nagadabani Unsi asigi wazardi Wapam asi aikhoi ingadabani Itaruk lapthok lasi Anauba kong thang thanglani Miyam pumbagi khangani Marks utrabadi ningsing halasi Corona buthing lasi Marks utrabadi kanghalasi Corona buthing lasi